U proteklih 8 mjeseci Belorusija je uspjela da se drži podalje od direktnog učešća u ratu u Ukrajini, iako je Zapad u više navrata sugerisao da bi Lukašenko i Belorusija trebalo da krenu na Ukrajinu. Nemojte da se zavaravamo, još od početka rata u Ukrajini naslovi u medijima nam sugerišu da će svakog momenta Belorusija krenuti na Ukrajinu, iako to još uvijek nije učinila. Sad, drugi navodi da je Belorusija postala nekakva odskočna daska za napad Rusije na njenog susjeda u punom obimu. Istina je da su ruske snage koristile belorusku teritoriju kako bi na početku oružane kampanje odvratili ukrajinske snage od pravog cilja i napada na Mariupolj, jer im je tu Minsk također obezbedio logističku podršku, liniju snabdevanja, medicinsku pomoć za ruske vojnike i aerodrome za pokretanje vazdušnih napada na Ukrajinu. Međutim, u posljednje vrijeme dolaze nam čudne informacije, jer Belorusija postaje sve više uključena u rat i naravno neke čudne stvari se stvarno dešavaju u samoj Belorusiji. O čemu je reč i da li će se Belorusija zaista pripojiti Rusiji kako navode pojedini mediji? Saznaćete u nastavku ovog klipa, a vi ukoliko volite ovakve teme, slobodno lajkujte ovaj video i prijavite se na moj kanal. Koliko mi znamo, odnosno koliko mi poznajemo Belorusiju, više znamo za Lukašenka koji nosi titulu kao posljednji diktator Europe, a Belorusiju retko ko da pominje. Pa sad ja ću vas malo upoznati sa Belorusijom, zemlju za koju kažu da je najčistija država na svetu. Belorusija, ako gledamo Ukrajinu, nalazi se na njenom severu i ima 10 miliona stanovnika, sa glavnim gradom Minskom. Ona je proporcionalno populaciji pretrpela najveće razaranje od svih zemalja u Drugom svjetskom ratu. A zašto to kažem? Zato što se smatra da je Belorusija izgubila oko 25% stanovništva tokom Drugog svjetskog rata, nakon što je nacistička Njemačka napala Sovjetski savez. Tako da je tokom rata u Belorusiji poginulo oko 600.000 sovjetskih vojnika i više od 1,6 miliona civila, uključujući skoro čitavo jevrejsko stanovništvo. Oko 85% Minska, glavnog grada Belorusije, uništeno je u bombardovanju, a ponovo je izgrađen tokom 50. i 60. godina. Od 1994. godine na čelu te Belorusije nalazi se pomenuti Lukašenko, koji je i dan danas jedan od glavnih ličnosti, političkih ličnosti u Europi. Pre ovoga rata u Ukrajini, kada smo spomenuli i pomislili na Ukrajinu, pomislili smo na Černobilj. Pa sad taj Černobilj nije ostavio najveće posljedice po Ukrajinu, već po Belorusiju. Vjerujem da ovo niste znali, nisam ni ja. Belorusija je primila najteži deo radioaktivnog udara, oko 70% nastalih opasnih čestica palo je upravo na ovu zemlju. 1/5 celokupnog poljoprivrednog zemljišta je kontaminirano, a evakuisano je više od 2000 gradova i sela. Od 1986. godine raseljeno je više od 500.000 ljudi upravo zbog ove katastrofe u Černobilju. Tako da je ta černobilska katastrofa koštala Belorusiju 20% njenog godišnjeg budžeta, a procjenjuje se da će otpad koji je nastao kao posljedica katastrofe koštati zemlju ukupno 235 milijardi dolara. Sad, bliski odnosi između Belorusije i Rusije nisu nastali od juče, oni su tu pre svega vezani za period za i vreme posle Drugog svjetskog rata. U Belorusiji i Ukrajini su tad značajne se stvari dogodile, pogotovo prethodnih godina. U jednoj zemlji uspješno je promenuta geopolitička struja, dok u drugoj nije. Nakon tog događaja, Rusija je pokrenula kampanju u Ukrajini. O čemu se tu tačno radi, saznaćete u nastavku ovog videa. Upravo iz tog razloga mnogi su počeli da navode kako će Belorusija odpočeti vojnu kampanju na Ukrajinu i kako će se Belorusija pripojiti Rusiji i tako započeti novi hladni rat na tlu Europe. Da li ovo zaista istina? Pa ukoliko pogledamo kartu i vijesti koje dolaze iz ove zemlje, deluje mi da ovdje zaista ima osnova za brigu ukoliko ste na strani Ukrajine. Zašto to kažem? Beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko je nagovestio da bi njegova zemlja mogla da se pridruži borbama u rusko-ukrajinskom ratu. Beloruski lider je još 10. oktobra najavio raspoređivanje zajedničkih belorusko-ruskih vojnih grupa. Kao odgovor na navodnu pretnju napadom iz Ukrajine, razlog zašto je Rusija poslala preko 20.000 vojnika u Belorusiju jeste bojazan da bi neko mogao da krene na samu Belorusiju. To su navodno glavni zvanični razlozi. Tako da ovo možemo da gledamo kao korak koji predstavlja značajnu eskalaciju uloge Belorusije u dosadašnjem ratu. To signalizira da Lukašenko priprema na neki način belorusku javnost koja se od početka sukoba protivi raspoređivanju beloruskih oružanih snaga za borbu u Ukrajini, dok istovremeno traži formalno opravdanje, koliko nerealno, za veće učešće Belorusije u samom sukobu. Zašto je onda Putin otišao u Belorusiju i da li je ovo naznaka da se nešto sprema sa početkom 2023. godine? Da li se priprema polje za napad na Ukrajinu sa severa ili se sprema napad na Belorusiju, ali ne iz Ukrajine već iz neke druge države? Mnogi su mišljenja da se trenutno radi na opkoljavanju Rusije kako bi se ova država pretvorila u kontinentalnu zemlju, kako bi izgubila Krim i Belorusiju, a kao potvrdu te teorije možete samo da pogledate na mapi. Ulaskom Finske i Švedske u NATO kao i nova Ukrajina, Rusija gubi svoj utjecaj u Europi i bukvalno je opkoljena od strane NATO pakta, koji svoj utjecaj nastavljaju da proširuju.
Kad vam neko kaže da to nije istina, da to nije slučaj, samo pogledajte samu mapu i sve će vam biti jasno. Sa druge strane, te nove države se ozbiljno naoružavaju i spremaju za brzi odgovor, a pošto se terorizam više ne gleda kao potencijalni glavni neprijatelj NATO-a, danas taj glavni neprijatelj je Rusija. Ukoliko Belorusija padne, Rusija ne samo da gubi kontakt sa Baltičkim morem, na taj način njena glava gubi i kontinentalnu vezu sa Rusijom, odnosno Finci i Šveđani zatvaraju Baltik Rusiji i tako Kaljingradska oblast postaje prava enklava. Budući da se nalazi između Poljske i Litvanije, Kaljingradska oblast predstavlja rusku enklavu na jugoistoku Baltika, upravo je Baltičko more jedina direktna veza sa Rusijom, što Kaljingradsku oblast na neki način čini poluenklavom. Ukoliko žele da kopnom dospiju do ostatka Rusije, stanovnici ove oblasti moraju najpre ući u zemlju Europske unije, odnosno Litvaniju i eventualno Letoniju. Belorusija je tu jako bitna, jer preko Belorusije vi možete doći do Kaljingradske oblasti kopnenim dijelom preko Litvanije. Upravo iz tog razloga Belorusija je jako bitna Rusiji, ali i Ukrajini, jer bi padom Belorusije Rusija bila primorana da se bori, jer nema drugi način da zaustavi širenje NATO-a. Da li bi NATO napao Kaliningrad? Verovatno do toga ne bi došlo, jer bi na taj način primorali Rusiju da upotrebi nuklearno oružje. Međutim, ukoliko Belorusija krene na Ukrajinu, možemo očekivati nemir u ovoj zemlji koji će biti sponzorisani verovatno s polja, a koji bi mogli vrlo lako da stvore građanski rat u toj zemlji. To bi značilo ili raspad Belorusije u 2023. godini ili možda pripajanje Rusiji u toj istoj godini ukoliko Rusija u tog građanskom ratu odnese pobedu. Zato nije slučajno što je Putin nakon nekoliko godina otputovao baš u Belorusiju, jer Putinova posjeta Lukašenku se desila usred spekulacija da bi mogao pokušati da izvrši pritisak na Belorusiju da se pridruži borbi protiv Ukrajine. Ruski lider je kazao da podržava Lukašenkov predlog da se treniraju posjede beloruskih ratnih aviona koji su modifikovani za upotrebu posebnih bojnih glava, što je referenca za nuklearno naoružanje. Što dalje sugeriše da će Belorusija dobiti i nuklearno oružje kao garant teritorijalnog integriteta i suvereniteta od strane Rusije. Predsjednik Belorusije se za vreme same posjete također zahvalio Putinu što je njegovoj vojsci obezbedio rakete kratkog dometa i odbrambene PVO sisteme S-400, što dodatno ukazuje da se Belorusija priprema za odbranu. Od koga? Zanimljivo je da je Moskva 16. decembra prebacila u Belorusiju najmanje 50 vojnih kamiona marke Ural, saopštila je nadzorna grupa koja prati kretnju ruskih trupa. Koliko ruskih vojnika danas imamo u Belorusiji? Upravo iz navedenih razloga Rusija šalje ogroman hardver u Belorusiju kako bi se spremila za ovaj scenario i zaustavila pad Belorusije. Oko 170 tenkova, 100 topova i minobacačkih kalibara većeg od 100 mm i 200 borbenih vozila prebačeno je samo u decembru mesecu. Sa druge strane, ne cvetuje ruže ni Ukrajini, jer ova zemlja iz dana u dan sve više tone i ona posjeta Bidenu i američkoj administraciji je ništa više od propagandnog rata koji treba da pošalje sliku svetu gdje je Zelenski u Ukrajini na strani pobjednika. Iako je Ukrajina sve samo ne pobjednik u celoj priči, da Ukrajina gubi propagandni rat i da polako posustaje osuda protiv Rusije možemo da vidimo putem sporta. Odnosno, na dojučerašnjem svetskom prvenstvu u fudbalu koji se odigra u Kataru, baš u Kataru Zelenski je trebao da održi govor na finalu svetskog prvenstva, međutim FIFA to nije dozvolila. Uprkos pritisku Londona koji je nastojao da diskredituje predsjednika FIFA i optuži ga za korupciju i na taj način uceni čelnike FIFA da dozvole Zelenskom da održi govor, kao i da primoraju Katar da dozvole nošenje ukrajinskih zastava na sportskim terenima, jer ako to ne dozvole, optužit će Katar za ugnjetavanje ljudskih prava. Sve to nije prošlo, što je pokazatelj da Amerika i London nemaju više taj isti utjecaj koji su imali do juče. Sa druge strane, isto tako pokazuje se da je mnogima dosta više rata. Upravo iz tog razloga Amerika je samo nedelju dana nakon okončanja svjetskog prvenstva dočekala Zelenskog i napravila ogromnu feštu oko toga. Bombastični naslovi i milijarde dolara treba da pošalju sliku da u Ukrajini dolaze bolji dani i da je pobjeda na vidiku, međutim stvarna slika je nikada gora. Ukrajina kao država je izgubila milione svojih stanovnika i nemaju veliki deo svoje teritorije pod svojom kontrolom i iz dana u dan gube svoje mlade ljude za rat koji djeluje da je rat drugih, a ne njihov. Ili barem djeluje da se ovaj rat mogao lako izbeći, a umjesto toga svaki novi dan je novi pakao i za ruski narod i za ukrajinski narod. Nadam se da vam je sad malo jasnije šta se tačno dešava. Možda bi za kraj mogao da vam kažem da je sve otpočeto sa AUKUS-om, odnosno novim NATO paktom koji ima isto tako jednu svrhu, kontrolu Kine. Kao što NATO ima svog neprijatelja danas, a to je Rusija, tako i AUKUS ima svog neprijatelja, a to je Kina. Da li nam preti novi rat i koliko je bitna Belorusija kao slagalica u celoj priči, mogli ste da čujete u samom videu. Ukoliko volite ovakve teme i podržavate moj rad, slobodno ostavite like, odnosno lajkujte ovaj klip i prijavite se na moj kanal.
Isto tako u opisu ovog videa ostavljam vam linkove mojih društvenih profila gdje me možete slobodno zapratiti, pa to i činite. I također ću vam ostaviti Telegram nalog. A meni ne preostaje ništa drugo nego da vam se zahvalim svima na pažnji, nadam se dopada još jedan video, pa se vidimo uskoro sa nekom novom temom. Vaš novi Anonimus. Ćao.